Ivanović. Ponovo Miloš Krasić. Pantelić odlazi u desnu stranu. Krasić 1:0! Kakav pogodak Miloša Krasića. Srbija vodi od 14. minuta. Ulazi u seriju golova Miloš Krasić u dresu srpske reprezentacije. Evo slavlja naših navijača, ali pogledajmo još jednom taj fantastičan pogodak Miloša Krasića. Izuzetan udarac, savladan Maninger i Srbija vodi sa 1:0 ovim fenomenalnim pogodkom odličnog Miloša Krasića koji je protiv Litvanije prvi put zatresao mrežu u dresu reprezentacije, mrežu protivnika naravno, a evo sada rekoh ulazi u seriju. Fantastičan gol i čestitki za Radomira Antića i naravno njegov stručni štab. Alex Maninger, rezervni golman Juventusa, iskusan čuvar mreže, nije mogao ništa tu. Fenomenalan potez Krasića i Srbija vodi. Mnogi su procenjivali da bi se stvari mogle drugačije odvijati ukoliko naša reprezentacija rano povede, da Austrijanci vrlo očekivano mogu pasti. Vidjet ćemo da li će se to dogoditi. Sada će uslediti, pretpostavljam, prekid zbog ovih paklji koje su naši navijači proslavljajući pogodak bacili ka terenu, ne i u teren, jer su dosta udaljeni od zelenog tepiha. I evo Karl Prikner priprema izmenu. Izgleda da Štrancl ne može da nastavi susret. Korner za Austriju. Jovanović. Luković prema Panteliću i lopta van terena još jednom